Pozdrav svima, ja sam Bojan, dobrodošli na Kripto na kvadrat. U ovom videu ćemo izvršiti našu sedmičnu analizu tržišta, a također ćemo konačno i odgovoriti na pitanja koja ste postavili prethodnih 15 dana, odnosno u komentarima na prethodno 2 videa. Prvo ćemo početi naravno sa analizom, pa ćemo na kraju videa odgovoriti na komentare. Prvo ćemo kao i obično krenuti sa Bitcoinom. Gledajući Bitcoin sa sedmičnog nivoa, imali smo, što ste mogli vjerojatno i sami da ispratite, jako dobar skok, baš onako odlučan pokret ka gore smo imali Bitcoina i ostatka kripto tržišta, međutim Bitcoin mislim da je to predvodio. Predvodio je, rekao bih, upravo zbog toga, zbog ovoga bih rekao da je Bitcoin predvodio skok, a to je skok Bitcoinove dominacije. Konačno smo na 44%, bilo je stvarno upitno hoće li ova dominacija napraviti taj odskok od dna koji smo dugo očekivali, dugo sam ga i ja najavljivao i čekao, jer je to neki prvi znak oporavka kripto tržišta i evo konačno to sada imamo. Hoćemo li doći do 50%, baš ne znam, ne bih to ni očekivao, nije toliko, mi je više ni bitno. Bitno mi je da imamo ovaj početak oporavka, dakle ovu, ja bih to rekao, zdravu fazu tržišta gdje više nema toliko špekulacije sa altcoinima, gdje se ide ipak u neku sigurnost stablecoina i Bitcoina. Dakle, na sedmičnom nivou Bitcoin je protekle 3 sedmice imao u zelenom, završio u zelenom, ova se još uvijek završava, ali bit će svakako zelena. Ovdje imamo 200-sedmični prosjek koji još nismo uspjeli dobaciti, on je na visokih trenutno 24.500. Ja nisam iskreno očekivao da ćemo ovoliko uspjeti, da ćemo imati ovakav skok i mislim da je slabo ko mogao očekivati ovakav baš skok. Vidjet ćemo na dnevnom nivou je malo više naznake, možda zato bilo, ali na sedmičnom baš i ne. Jer imali smo ovdje ovu zonu otpora, odnosno zonu podrške iz 2022. godine koja se pretvorila onda u drugoj polovini na kraju godine u zonu otpora i mislio sam da će to biti mnogo teže prebaciti. Sad, pitanje je dokle ćemo stići. Dakle, moguće je da dobacimo čak i do ovih 24.500, što će biti neki od bitnijih prethodnih vrhova, a i ta linija 207. prosjeka, mada smo već u gornjoj zoni ovih Bollinger traka i već moguće da smo, malo smo tu i odbijeni bili, već je moguće da smo na vrhu ovog pokreta i pitanje je sada gdje ćemo se vratiti. Dakle, mi ćemo sigurno retestirati neki nivo podrške, ovaj na 18.200 recimo izgleda najlogičniji. Sad, što Bitcoin skoči više, veće su šanse da ćemo retestirati neki od viših nivoa podrške, mada to su opet kratkoročni pokreti koje je teško predviđati. Poenta je da uskoro, ja bih rekao, negdje očekujem završetak ovog skoka, da tu neku zonu 24.500 nevjerojatno ćemo preći. Možda smo, kažem, već na vrhu i da lagano idemo dole do nekog nivoa koji ćemo retestirati. Hoće li to biti ovdje možda nekih 19.500, hoće li biti 20.000 kao neki psihološki nivo ili ovaj ovdje čak od 18.200-300 dolara. To je, kažem, teško prognozirati, ali to je neko moje očekivanje da se vratimo negdje u ovu zonu, da je retestiramo i mislim da je jako bitno da je tu zadržimo kao podršku, jer onda nam to predstavlja odskočnu dasku za dalje i to je onda stvarno jedan onako pozitivan pokazatelj, još jedan zapravo pozitivan pokazatelj za promjenu dominantnog trenda koji je bio ka dole. Dakle, ako pogledamo naš četvrogodišnji ciklus, otprilike mislim da je sada prilično jasno da se prethodni četvrogodišnji ciklus završio, koji je počeo tamo krajem 2018. godine, početkom 2019. Da smo imali 3 godine uspona i otprilike 1 godinu pada, odnosno 35 mjeseci smo rasli, 14 mjeseci smo padali. Mislim da je ovo sada prekretnica, da smo u novom četvrogodišnjem ciklusu i to sam spominjao i u prethodnom videu i Bob Lukas je o tome govorio. Imamo jednostavno taj prilično pozitivan znak, ovaj mjeseča svijeća pa još nije završeno, pitanje gdje će završiti,
ali imamo prilično pozitivne naznake po svemu što do sada znamo o Bitcoinu i o četvrogodišnjim ciklusima, da smo u novom ciklusu i da je sad faza pada završena, a da lagano ulazimo u fazu, a prvo bih rekao konsolidacije, pa onda rasta. Konsolidacija sad, teško je reći sad kako će izgledati ovaj četvrogodišnji ciklus, očekivanje da može biti lijevi, odnosno da može imati vrh u lijevoj polovini ciklusa, što bi značio brži, ali kraći rast cijene. Dakle, da ćemo teoretski dostići neke niže nivoje nego da sada provedemo recimo godinu dana u konsolidaciji, pa onda sljedeću u rastu. To bi onda bio neki sljedeće dvije zapravo u rastu i to bi onda bio neki mnogo viši vrh teoretski, ali ovaj sad četvrogodišnji ciklus je četvrti u nizu i to je dio nekog šireg 16-godišnjeg ciklusa, a taj 16-godišnji ciklus, dakle njegov posljednji četvrogodišnji, obično bude lijevi. Mislim što ne mora da znači da će biti tako, to je jedno očekivanje, dakle jedan scenarij koji treba imati u glavi, biti spreman za njega, dakle da možda imamo oštri rast, da ne provedemo toliko vremena u nekoj konsolidaciji ove godine, nego da možda čak 2024. u prvoj polovini te godine ili na sredini godine, nebitno, postavimo vrh ovog ciklusa gdje god se on nalazio, i to je mislim još jedna stvar koja je bitna za imati u vidu, da ne treba prognozirati dokle Bitcoin može doći. Da li će doći ponovo do ovih 70.000, do 100.000, 150, 200, to nam samo može pokvariti planove jer ćemo očekivati nešto što smatramo da je neki skoro siguran nivo cijene do kog kao treba dobacimo, a možda nikad ne dođemo do njega i onda ne uzmemo profit koji smo imali u jednom momentu ili bar najveći dio tog profita ne uzmemo i onda ćemo dosta lošije završiti ciklus nego što smo možda to očekivali. Dakle, tu sam ja grešku napravio u prethodnom ciklusu gdje sam očekivao da će Bitcoin prebaciti 100.000 i možda bi prebacio da nije bilo korone, da nije bilo recesije, da nije bilo bla bla bla, Bog zna čega, ali to se u svakom slučaju nije desilo i meni je trebalo eto da spadnemo na 40.000 da ja prodam, a mogao sam prodati možda negdje, da sam samo pratio četvrogodišnji ciklus, mogao sam prodati bar na više od 50.000, da sad ja ne pokušavam da kažem da sam mogao uhvatiti vrh, vjerovatno nisam, ali mogao sam sigurno prodati po boljim cijenama nego što jesam. Međutim, ja sam kupovao po $6.000 u prosjeku, a prodavao po 40, što je skoro 7 puta skok, čime nikako nisam nezadovoljan, apsolutno sam zadovoljan time i da ponovim sličan rezultat bio bi prezadovoljan. Tako da nećemo dužiti dalje o tome, mislim da treba imati više scenarija u glavi i ne postavljati cjenovne targete, ciljeve, gdje to Bitcoin treba da dođe, ili gdje mislimo da će doći, ili gdje će sigurno doći i tako dalje, nego treba posmatrati tržište dan po dan, mjesec po mjesec i na osnovu toga izvlačiti zaključke. Na dnevnom nivou definitivno smo u novom 60-dnevnom ciklusu, pomakao sam ovdje kraj ciklusa za 59. dan jer tu smo nekako odskočili jače i tu je onako prilično jasno bilo da je početak novog ciklusa dosta jak. Sad ovo i dalje može biti lijevi ciklus, mislim, ne izgleda da će biti jer prilično dominantno, međutim ako postavi vrh u lijevoj, ako je ovo vrh čitavog ciklusa i naredni koliko već, sad ćemo vidjeti gdje smo u ciklusu, sad smo u 15. 14. danu, dakle naredni 40. koji dan provedemo padajući, možemo pasti ispod ovog ulaznog nivoa i možda čak i retestirati ovo dno od 15 koliko hiljada, mada meni to ne izgleda baš kao vjerovatan scenario. Ovo će po mom mišljenju biti ipak desni ciklus, jer nekako smo na početku tog četvrogodišnjeg ciklusa. Mislim da ćemo sada vidjeti serijal desnih ciklusa koji će dakle, imati tu završnu cijenu višu od početne cijene i da ćemo lagano ili imati neku konsolidaciju, zapravo najvjerovatnije imati neku konsolidaciju, ali ipak sa nekim blago rastućim dnom.
I to je to što se Bitcoina tiče. Dakle, prebacili smo ovdje i 200-dnevni prosjek. On je isto jedan od interesantnih nivoa za retestiranje kao podrške. To ćemo, kažem, vidjeti, mislim, relativno uskoro, jer je ovo dosta jak skok i uskoro će tu krenuti uzimanje profita i ljudi će, kažem, prodavati Bitcoin najvjerovatnije i onda ćemo vidjeti gdje ćemo naći podršku. Ethereum nećemo puno vremena provesti na njemu, ali sličan Bitcoinu sa sedmičnog nivoa ima taj isto jako bitan skok. Došao je do ove gornje zone Bollinger trake. Moguće da je tu već vrh, da ćemo retestirati ponovo neki nivo kao podršku. Imamo 207-čni prosjek kao potencijalni nivo koji je negdje na $1.400 da zaokružimo. Imamo ovu ovdje zonu, prethodna podrška koja je bila onda otpor, to je logičnija zona za testirati, to je 1200, recimo $50 na grubo, 1270. I to je cijela poenta da očekujemo ipak pad u narednih sedmicu ili dvije, ili bar kratkoročno u budućem roku očekujemo, dakle, pad, da se ovaj skok završi i da vidimo gdje ćemo retestirati, koji ćemo nivo cijene retestirati. Mislim da je i u Ethereum u novom svom četvrogodišnjem ciklusu da prati Bitcoin i ne bih vam puno vremena oduzimao oko toga, jer manje više Ethereum će pratiti Bitcoin, mislim u prvim fazama nevjerojatno će biti dominantniji, a kasnije ipak mislim da Ethereum može dostići dosta više nivoje od Bitcoina, odnosno može višestruko veći skok imati od Bitcoina i zbog nižeg tržišnog udjela i zbog čitavog razvoja Ethereumove platforme, zbog čega ću ja imati, pa mislio sam imati 50% Bitcoina, 35% Ethereuma, možda ću malo to približiti. Možda ću ići negdje 40-40 ili 45-40 u korist Bitcoina. Uglavnom, približit ću Ethereum i Bitcoin jer kao procenat mog portfolija, jer mislim da će Ethereum dosta jako ući u ovaj ciklus, ili bar dosta ga jako završiti i moguće je da Ethereum, sad to je teško reći, ali moguće da Ethereum u jednom momentu i prebaci Bitcoin po tržišnom udjelu. Da li će to biti u ovom ciklusu ili nekom narednom, ne znam, ali djeluje neizbježno. Jer Bitcoin je prvi i najveći i u redu, najveće povjerenje vlada u njega, on uživa najveće povjerenje, bolje rečeno. Međutim, razvoj Bitcoina je nekako stao na konceptu digitalnog zlata. Dok Ethereum je platforma za pametne ugovore, za aplikacije, decentralizovane i on mnogo mogućnosti nudi, mnogo se radi na Ethereumu i na povezanim mrežama, tako da mislim da je to nekako neizbježno da Bitcoin ustupi svoje mjesto kralja Ethereumu, bar privremeno, gledajući po tržišnoj dominaciji, po tržišnom udjelu. Sad ćemo pogledati vaša pitanja, u stvari prije toga ću još samo kratko prokomentarisati da je inflacija u Americi za mjesec decembar bila 6,5%, u novembru je bila 7,1%, dakle trend pada je još od juna mjeseca, lagano, ali sigurno, i predstojeći sastanak Feda koji je 31. januara i 1. februara, mislim da više neće donijeti da neće poljuljati tržište nešto značajno. Fed će vjerovatno još nastaviti podizati svoje kamatne stope, ali ne toliko jako kao do sada, jer inflacija jednostavno ide u smjeru u kom oni žele da ide, samo ne smiju odustati od svoje politike dok se inflacija ne spusti na neki njima prihvatljiv nivo, a po njima to je 2%, o tom potom. Poenta je da to više nije toliko turbulentno kao što je bilo i tržište se svakako oporavlja. S&P 500 je u svom trouglu koji smo nacrtali, baš se drži onako granica tog trougla, još uvijek nije iskočio. Ne bih se iznenadio da iskoči ka gore. Nekako
kažem, miriše sve na neki oporavak, da je vrijeme pada prestalo, mislim da je vjerovatnije da malo iskočimo ka gore, da možda prebacimo ovaj prethodni nivo iz novembra mjeseca, prethodni vrh, i da možda čak retestiramo ove nivoje iz avgusta, odnosno od ljeta prošle godine, i da i S&P 500, odnosno tradicionalno tržište, najave neku fazu oporavka. Nasdaq nije toliko pozitivan, imao je sve niže i niže vrhove kao S&P 500, sad dna kod S&P 500 su bila također u porastu, pa zato imamo trougao. Ovdje je više, ako bi bio trougao, bio bi opadajući više nego neki simetrični. Dakle, uspijeva Nasdaq da zadrži dno, međutim vrhovi su još uvijek sve niži, svaki niži od prethodnog, tako da tu još nema nekih previše pozitivnih naznaka. Kažem, sad ćemo pogledati vaša pitanja redom kojim su postavljena. Dakle, čak prije 2 sedmice je bilo postavljeno pitanje, pa sam ja ubacio onaj video koji nije odgovor na pitanja, ali sad ćemo to ispraviti. Dakle, Renato Kelić, Algorand, upitnik. Odgovor moj, prokomentarisat ćemo. Ok, Algorand. Pogledamo grafikon sa sedmičnog nivoa. Još uvijek ništa ohrabrujuće. Jeste, imamo prethodnih 3-4 sedmice ovaj rast, to jeste dobro, svakako. Međutim, dosta smo nisko. Algorand je pao zavidnih 95% skoro. Još se ja ne bi radovao previše nekom oporavku, dok bar ne priđemo ovom nivou od 28 centi, jer to je stvarno jedan nivo koji je dugo držan kao podrška i koji je ovdje izgubljen u novembru mjesecu. I logično je da će to biti sad neka bitna linija otpora. Mislim, moguće da on samo iskoči iz te linije otpora, ali da je probije, pa će se onda vratiti da je retestira i tako dalje. Ali dok ne priđe toj zoni, ja ne bih nešto se puno uzdao u neki oporavak, jer još uvijek nema nekih previše pozitivnih naznaka. Dnevni nivo izgleda otprilike isto. Da, ova ovdje zona opet od 28 centi je neka i na dnevnom nivou koja je bitna. 200-dnevni prosjek nam je još uvijek daleko i on je u toj zoni, i ako će se ovaj rast još nastaviti, mislim da je logično da se završi tu na neki 28 centi. To je ono što mogu reći za Algorand. Sam projekat kao projekat nije mi toliko poznat, mislim, znam da je L1 platforma, čini mi se. Iskreno, ni u jedan altcoin projekat nisam ulazio previše u dubinu. Portfolio će mi se sastojati od nekih, po znacima navoda, provjerenih platformi koje sam do sad već pominjao, i ne bih nešto previše istraživao jer neće mi biti preveliki procenat portfolija. Da pogledamo dalje. Franjo Sabljić, šta misliš kako će nam biti 2023. godina za kripto? Mislim da sam to već i odgovorio sada, da se ne ponavljam puno. Dakle, mislim da ćemo imati konsolidacionu godinu, mada ću skrenuti pažnju, mi smo u novom 4-godišnjem ciklusu. I sad pandan 2023. godini bi bila 2019. godina, ako gledamo prethodni ciklus. I ovdje 2015. godina, ako gledamo ciklus prije toga. 2015. godine to je bila konsolidaciona godina skoro do pred sami kraj, kad smo tek tada vidjeli neki značajniji rast, i onda je on bio konstantan i jak, stvarno neumoljiv rast do samog vrha u decembru 2017. Dok 2019. je bilo malo drugačija, imali smo jak skok, jak rast u prvih nekoliko mjeseci godine, a onda smo drugu polovinu godine proveli otprilike padajući. I miriše na ovu 2019. godinu ponovo, da ćemo imati nekih značajnijih pokreta, da neće tržište biti tako mirno kao 2015. Međutim, vidjet ćemo, uglavnom neka vrsta konsolidacije mislim da nas očekuje. Ne bih rekao da ćemo prebaciti recimo nivo od 30.000 u prvoj polovini godine. Meni bar sad tako izgleda, što uopšte ne mora da znači, možda ga prebacimo za 2 mjeseca, u narednom recimo 60-dnevnom ciklusu ga možda prebacimo, sve zavisi kako će, i ja ću sve mišljenje promijeniti u zavisnosti od toga kako se cijena kreće.
ali 2023. rekao bih konsolidaciona, ali u smislu da ćemo završiti na višem nivou, završiti godinu na višem nivou nego što smo je započeli. Dakle, započeli smo negdje na 15.000, stvarno nisko. Nije baš nije potreba biti neki genij da predvidimo da će završiti na višem nivou, ali mislim neki 30.000 bi moglo biti realan cilj za kraj godine. Nešto optimističnije od toga nisam siguran. Zavisi od puno tržišnih uslova dalje, mada kažem ove neizvjesnosti oko rata u Ukrajini, oko inflacije i to polako jenjavaju, iako rat u Ukrajini dalje traje, ali mislim, koliko god to surovo zvučalo, ostatak tržišta je to sad uzeo, mislim ostatak svijeta je to sad uzeo kao neku konstantu, kao nešto po znacima navoda normalno, ili u covidu što smo voljeli da govorimo nova normala, tako da ne predstavlja neku veliku neizvjesnost, koliko god to surovo zvučalo, za ostatak svijeta. Tako da mislim da 2023. će generalno biti pozitivna godina, iako ne očekujem neke prevelike skokove cijena. Gdje kupiti hardverski wallet i kako Step Curry, čini mi se, gdje kupiti hardverski wallet ili ako se to pravi kako prebaciti valute na njega, uglavnom zanima me o hardverskom walletu, lijep pozdrav. Hardverski wallet koji bih ja preporučio i koji ja koristim je Ledger Nano S, odnosno ja koristim Ledger Nano S, sada postoji verzija Plus. To je najjeftinija verzija i ona košta u markama 160 maraka, odnosno oko 80 eura. Mislim da je plus dostava, ali nije strašna dostava ako je ima. Ovi hardverski novčanici funkcionišu tako da vam ovaj kao USB stick predstavlja ključ. Dakle, vaš kripto se ne nalazi fizički na njemu, nego se dobijete adresu na Ethereumu, na Bitcoinu, na kojim već platformama hoćete. Možete ovdje pogledati apps and services da vidite koje su aplikacije podržane, odnosno koji kripto projekti su podržani. Dakle, ne nalazimo se kripto fizički na Ledgeru, nego se nalazi na blockchainu, ali vam Ledger predstavlja ključ putem koga možete pristupiti svom kriptu. Dakle, kad kupite Ledger, ima i Trezor, ima i možda neki drugi, ali ja koristim Ledger i imate link u opisu videa ako želite da kupite neki ili da pogledate, možete kliknuti na link ako želite, ja dobijem tu neki procenat ako kupite, čisto da znate. Dakle, dobijete vašu, recimo, Bitcoinovu ili Ethereumu adresu, zatim prebacite svoju kripto najnormalnijom transakcijom na vaš Ledger, dakle, kad sve setupujete dobit ćete te adrese, potvrdite sve te transakcije koristeći Ledger fizički, dakle, ovaj USB stick kliknete da potvrđujete sve što treba potvrdite i to je to, vaš kripto je sada zaključan. Na blockchainu je, ali je zaključan pristup njemu Ledgerom. Dakle, imate razne aplikacije, morate imati instaliranu aplikaciju da biste mogli da vršite transakcije. Recimo, morate imati Ethereumu aplikaciju instaliranu ako želite transakcije na Ethereumu da izvršavate. I na svim drugim L1 i L2 platformama koje su vezane za Ethereum, kao recimo, ne znam, Avalanche, Polygon i tako dalje. Još nešto bitno je, uvijek kupite nov. Ledger jeste malo skuplji, nemojte nikad polovan, nikad ne znate šta je neko radio sa njim i da li ima pristup njemu ili tako dalje, to sa tim se nije igrat. Ako hoćete da imate neki, ja bih rekao, najviši nivo sigurnosti u kriptu, to je onda nov hardverski novčanik. Oni imaju još tu i drugih, htio sam još ovo reći, Ledger, imate aplikacije koje morate imati instalirane i ako vi sad recimo obrišete Ethereum, jer on ima ograničenu memoriju, hoćete nešto drugo da instalirate, neku drugu transakciju da izvršite, Ledger ima ograničenu memoriju i morate, kažemo, obrisati jednu aplikaciju da instalirate drugu, ali vi ne gubite time pristup svom kriptu, nego jednostavno ne možete vršiti transakcije dok nema te aplikacije. Kad završite sa tom nekom trećom aplikacijom i hoćete ponovo da instalirate Ethereum, dakle obrišete tu neku aplikaciju, instalirate Ethereum i ponovo vršite transakcije na svom nalogu koji je bio onaj od prethodne instalacije. Dakle, kad vaš Ledger će vama uvijek dati jednu Ethereumu adresu i nemojte se brinuti ako
obrišete neku aplikaciju, uvijek je možete ponovno instalirati, jer i ona je samo pristup tom vašem novčaniku, nije sve fizički na njoj sadržano, pa niste obrisali svoj kripto zajedno s aplikacijom, da to znate. Sad, postoje druge verzije, Ledger Stacks, ne znam šta je Ledger Nano X, on je slična verzija Ledger Nano S Plus sa više memorije. I možete da imate više aplikacija instaliranih u isto vrijeme, što je onako zgodnije u odnosu na Ledger Nano S, ali košta i skoro duplo više. Po mom mišljenju nije vrijedan, zbog visoke cijene, a mislim, ja ne vršim toliko transakcija, ili ako ih vršim, uglavnom su na Ethereumu, tako da uvijek njega imam instaliranog i još nešto drugo što mi treba, jer toliko prostora ima, tako da meni je to ok. Ledger Nano S je sasvim ok izbor. Da li će u narednom ciklusu ETH dosegnuti dugo očekivanih 10K, pita samo opušteno. I između ostalog Stjepan Karaman je odgovorio, to niko ne zna. I to je jedini pravi odgovor. To stvarno niko ne zna. Mi možemo pričati sve i svašta, ali to niko ne zna. Ono što bih vam samo ponovio je da se ne ograničavate nekim cijenama, nekim predviđanjima cijene, da li će Bitcoin, da li će Ethereum 10.000 dostići, da li će dostići 20, 50, 100.000, 2.000. Pratite što tržište radi i pratit ćemo zajedno gdje smo u ciklusu Bitcoina i to će nam dati neke naznake koliko bi cijena još mogla rasti, a u prethodnom ciklusu ja sam napravio grešku tako što sam rekao sam to već, postavio neke ciljeve koje sam mislio će sigurno preći i time sebi ograničio dobit, jer mi je trebalo onda kažem duže vremena da shvatim da u stvari nismo više u onoj fazi rasta u kojoj sam mislio da jesmo, nego da sad već lagano padamo i manje sam dobiti uzeo nego što sam mogao, ali kažem, najbitnije je da se ne ograničavate na neke predikcije cijena. Meni sad u ovom momentu djeluje da Ethereum može dostići 10.000, ali prije svega toga mene interesuje kada će on dobaciti ponovo od ovih 4.500 i hoće li ih prebaciti. Ako ih prebaci, onda ću razmišljati o nekim višim nivoima, a do tada samo me interesuje sljedeći nivo otpora. Dakle, gdje nam je sljedeća zona otpora, sada je, ne znam, evo tu smo na 1600, pa smo možda recimo ovdje na 1800, 900, pa iznad toga na 2500 i tako dalje, stepencu po stepencu, korak po korak. Da li može dostići? Može i tekako, može i prebaciti, ali da li će, stvarno teško je predvidjeti. Kripto Pokemon, dakle Pokemama. Dobra i zanimljiva analiza, fali mi samo Polkadot. Ono što mene zanima više od pada i od dna je kako iz čartova i fundamentalne analize iščitavate koji projekat ima snage da se vrati na svoj all time high. Znam da je to nemoguće predvidjeti, ali nekakve analize ipak postoje. I da, to je nemoguće predvidjeti. Fundamentalna analiza je neka analiza, pa recimo, vijesti koje se tiču samog projekta, pratite njihove Twitter naloge, pratite njihove Discord grupe, Telegram grupe i tako dalje. Pratite šta drugi pričaju o njima i time ćete steći neki utisak šta se dešava sa projektom i da li ima ikakvog potencijala da išta uradi. I ako ima nekog potencijala da išta uradi, a svo tržište krene rast, obično će i taj projekat rasti zajedno s ostatkom tržišta. Da li će rasti više ili manje, da li će dostići svoj all time high, zavisi od puno faktora izvan kripta, kao što smo sad imali inflaciju, kao što smo imali rat u Ukrajini. Hoće li se ja šta desiti naredni godinu, dvije, što će poremetiti tržište? Hoće li se novi COVID desiti i tako dalje? To su isto faktori na koje ne možemo uticati, koje niko ne zna, a koji odlučuju hoće li nešto dostići svoj all time high, hoće li uopšte rasti i tako dalje. Tako da, korak po korak, stepencu po stepencu, kao i za Ethereum, Algorand i sve ostalo, tehnička analiza služi tu kao samo neko pomagalo i tehnička analiza obično sadrži fundamentalnu analizu. Odnosno, fundamentalna analiza se može, ne fundamentalna analiza, nego fundamentalna dešavanja se nekako odražavaju i cijenom.
kad se sve uzme u globalu. Međutim, ovako ovi skokovi padovi sad ne znači da je odjednom Polkadot postala loš projekat, a bila je dobar projekat. Ovo su eksterni faktori koji su uticali na pad ove cijene i sam ciklus kripta u kojem smo se nalazili. Tako da, kroz tehničku analizu se dosta toga može vidjeti, ali opet stepencu po stepencu, dakle ja samo gledam koji je prethodni nivo otpora koji treba prebacimo, hoćemo li ga prebaciti, ako smo ga prebacili, jesmo li ga zadržali kao podršku da nam to bude odskočna daska za dalje, koji je primarni trend i dalje ka dole, moguće ćemo ga promijeniti uskoro, ali i dalje ka dole, prilično jasno. Tako da, najsigurnije vam je, mada ja ne mogu vam dijeliti savjete, ali najsigurnije je kupovati pomalo, ali opet imajući u vidu sva ta eksterna dešavanja i ovdje vidimo da smo potencijalno na nekoj prekretnici i moguće da sad recimo nije loše kupovati lagano i kroz narednih 6 mjeseci, godinu dana lagano kupovati i mislim da će tako najbolji odnos rizika i potencijalne dobiti se steći. Ovaj video traje već pola sata, pokušat ćemo to da ubrzamo. Robert Pragaj, čini mi se, može mišljenje o RVN, to je valjda Raven. RVN USD, pa i dalje je trend pada. Nismo ili jesmo uspjeli da zadržimo ovo dno koje smo postavili u junu mjesecu, dakle moglo bi to biti duplo dno, ali duplo dno će biti tek ako prebacimo ove nivoje otpora i prethodne vrhove, a to još nismo blizu da uradimo. Ima znakova oporavka, ali tek kad se dobaci ovdje do ovog 207. prosjeka nešto će se jasnije znati, jer nekako grafikon baš i nije previše jasan. Bilo je nekih skokova, pa ponovo pad, pa sad ponovo skok. Ne znam sa čim bi ga uporedio, koji bi mu nivo postavio kao bitan. Ali što kažu, ako ste u sumnji, najbolja tehnička analiza je da samo zaškiljite, pogledate grafikon i kažete ili ide gore ili dole. Evo ovaj ide dole. To je sve što je bitno. Još uvijek ide dole, još uvijek nisu jasni znaci da se nešto promijenilo i za sada je tako. Ne bih ništa žurio što se ovoga tiče. Danas je ZS pita, danas je BTC 22.000, da li misliš da ćemo naredni mjesec dva testirati dno, odnosno 15.500? To smo već komentarisali otprilike. Pitanje je koji ćemo nivo uspjeti zadržati kao podršku. Ako ovdje završimo svoj rast, moguće da ćemo za ovaj nivo od nekih 18.000 ponovo retestirati. Ako uspijemo da ga zadržimo, mislim da se nećemo vraćati na 15.000. Ako ne uspijemo da ga zadržimo, onda je vrlo moguće da retestiramo ponovo dno. I ako tu postavimo duplo dno, moguće nam to bude odskočna daska za dalje, ali te stvari je uvijek teško prognozirati. Uglavnom, bitno nam je da vidimo gdje će se ovaj skok završiti i koji će nivo cijene Bitcoin retestirati i hoće li ga uspjeti zadržati. Toliko za ovaj video, malo je duži, ali neko vrijeme nisam ni pravio videe, pa nadam se ste imali strpljenja da ga odgledate i hvala vam ako jeste. Idući video za nekih 7 dana objavljujem. Ništa, hvala vam na pažnji i ako imate pitanja, postavite ih u komentarima, na svako pitanje ću se potruditi da odgovorim. Hvala i vidimo se.